از آنها دخوازم تشتگی بیجم جبو رفراندوم کردستانی تدی هنگ بیجم نه وقته از بیجم کنگی وقته جوان دپرسم کنگی وقته آنا دم مایه تجمعی مد بیجم دم مایه جبر ویجی دنیا عالم گیبش گیری ماده که سپاس امشي كورتيرو جابا ام در كتل بريم الباجار المانيا جبون بيجن بلش بو كردستاني بلش بو مسعود برزاني بلش بو پشمرگا هر بيجي كردستان روش باش کردستان امیرول باجار بريمنن همی کرد الویدی آتناش هر چار پارچه کردستانه همی کرد آتنا و کلک خوشن هم کلک سپاسی حموکات کن کلک هوانه ما آتنا هم سپاسی و حموکات کن اب همیش بو کردستانه هم کابت چند سال هم هفیا بروجینا و روجا ما آت بجی مسعود برزانی بجی کردستان Ich wünsche euch alles Gute zu diesem Land, neues Land, das haben wir neu gekriegt, inshallah, und ich hoffe, alle Kurden, die werden so glücklich, weil jeder sagt, dass wir kein Land haben und heute ist 25. Tailul, das kriegen wir inshallah, neues Land in 2017 und ich wünsche alles Kurden aus Bremen, heute kann's Bremen, kann's Niedersachsen, Hannover, Bremen, kann's Deutschland. Die wollen alle einfach rausgehen, damit die neue Land kriegen, so wie jetzt Kurdistan in Zarok Massoud Barzani, der ist jetzt auch in Hawler, der hat seinen Namen aufgegeben. Der will auch, dass er ein neues Land kriegen, das heißt neue Kurdistan-Land. Und wir kriegen das heute, inshallah. Ich wünsche euch viel Glück.